Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti surat nga intay drama ita, ket in patulod ti pagayam, akayat na ti agpailingad itinagan a Dennis. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, maysa akmet kadagiti rinibo-ribo adumdumngeg kadagiti drama dito YouTube, ket maysa ti programam kadagiti pagaayat ko adengdenggen. Naawis akmet a nagsurat tapno inak ibinglay to'y padas ko. Padas apatsyak a makaibati iti nabalitukan nga adal kadagiti padak a naayat adumdumngeg. Sigod nga OFW ti inak. Nabayag iti balasiw taaw iso nga oray kaskas ano kat maited na matamin a kasapulan mi iti kabsat ko. Iso na laeng takapilitan a nagawid daytoy idi nagsakit ti amami. Aging nga insubli ti amak ti bulod na abiyag. Saan maten ang nagsubli ti inami, ngamkit di, nang lukat iti karinderya nga iso ti nagtataudan ti pagbiyagan mi nga inaldaw. Katapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti ag salaysay. Anda ka din sangpot mga masidang anak. Impaglapulo, tanan may karagiti kabarkada. Ay, awan, anak ko. Naibos amin nga inlutok iji karinderya. Anya, kasano kami nga rudan ngay karagiti babarkadak na awan pulo, tanan may. Tadagita pa'y lababarkadam ti pampanunutam. Imbis nga agsapol ka kumamat iti panggadam. Aday ta kayo man. Narigat nga ron tagsapol iti panggadan. Nang ron agad-lawan mat nalpas gaw. Ni Jelin ket di ti baon nyo Pipira niya kabsat ko na nalpas na. Sa kangay, high school graduate ak lang. Ay nalakalaeng no talaga nga interesado ka nga agsapol, anak ko. No daytan tumangamin agin inumlat tanti aramidam. Tong kalagawid ka dito'y balay, nabartag ka. Kasanaw no makaala ka iti sakit mau, gapo iti kanayon a panagin inom mau, Adulamin. Di man bagbaga na kasta. Saan ako ni ubing? Hamok tararamidag naman. Ada kayo pa'y mat iti balay nanang. Apay di kayo pa'y napan iti karinderya. Mapanak to inton madamdama. Sana balay ta damot ijay ni Lucy ken ni Ador. Isuda pa'y laang ti makaammo ijay pwesto. Ado nga min ti mureng ko. Aglabaak pa'y sa ak mapan ijay. Kasta ka rin. Na, ikantak man nga ro iti kwartayo. Uray isang haribo lang. Nay, pangan-anwam nga iti kwarta. Pagpletik ang mapanagsapol iti panggadak naman. Sigurado ka? Uy, nanay. Amangan mat numapan mula ang manan igatang iti arak. Saan? Promise. Atoy. Ang yamanak na. Sigurado mla nga mapan kaagbirok iti panggadam. Tano saan, di kanton ikan pa'y apulos, Dennis. Uwin ka di. Ay, wan kayo nanan. Di mo't kunayong aglaba kayo pa'y. Wan, jak ngamin kayat ti maurnungan iti malabaan. Pakilabayo mo't nga rudan arang iti murang ko. Mala, ingka nga rod irwaran dagiti murang mo, anak ko. Kumusta nga iti panagsapol mo iti trabahom, Jilin, anak ko? Ay, awan latta, nanang. Ay, makasapol kan tulata, anak ko. Sana balay, tadapay mo't ti karinderya pagtataudan ti inaldaw kasapulan tayo. Ay, nanang. Di ka mapukawan itinamnama, anak ko. Saan pa'y siguro nga itatigundawa itapno makasapol ka iti pagtrabahuam? Wan, nanang. Masapa akto manen inton bigat. Barang adamot tan mabirukat. Ayon gayam,
Sa dino ti ayan ni Manong Dennis. Kasladyak nakita itinagmanaman. Jakman ammo. Nagpakadamot itay bigat ang mapanagbirok iti panggadan na. Di pa'y masimbang pat. Nasaya at mat ano na panunot na ti agbirok iti panggadan na nanang. Ay sapay la kumaa anak ko. Sapay kumata saan manen anabartag nga agawid di kabsat mau. Nanang, yawid kun ni Mary kat ag nauran di ti balay. Anya, ang anak ko, saan kayo pa'y mata nagkasar? Bayan nyo na ta kasar-kasar. Dennis! No dantun maurnong me, di agkasar kami to. Ngam naawan maurnong, oray sana. Agden na kami latan nanang. Anya? Nasingpet ni Mary. Isa patsek ang makaawat na dyan. Ang anak ko, No ti panunutan nyo kat ipakan ko, di kay agdana agtadan trabaho. ha? Inserrek nak ni Mary ti kumpanya pagtrab-trabaho na. Inawat dak ma, takas driver ti delivery truck. Ay kat nasayat nga rod ano kasta anak ko. Una nang, isayawid ko ni Mary kat agden na kami. Ay sus, aging ka kanita, katawan pa lang nabiro ka matrabahom, kabagis. Awan pa'y nga rod Manong. Naimbagpay kanya, tauray high school lang tinalpas ko. Makunak, anatalguden ti trabaho. Si kamot ka na nag-graduate ti kolehiyo, ti awan pa'y trabaho na. Manong Dennis. Jesus, agawam nga minat, ang sapol, tapno makatulong kamutin ka ti magastos di ti balay. Diyak kabaalan ano siyak amin. Ha? Nangruna, kat iyawid ko ni Mary. Masapol pag tinulungan ta ti magastos di ti balay. Wan Manong, barang ano makastragak matan iti trabaho. Igaid mo nga minat, agbirok. Saan ka nga agsadot-sadot? Jesus, sigabay mo ta professional, ti awan trabaho na. Anya ti serbi ti inadal mo, no di mo matlang gayang may apply. Oh, nagunag mo day tanasin na ay mo anak ko. Sa anak lataan na awat iti trabaho nanang. Ala, sana bali taubing ka pa'y mat. Kas nakunakon, saan ka kumaamapukawan itinamnama? Nanang. Di ka kadi agganat. Nalabit nga dagur-uray an apintas at trabaho para ken ka anak ko. Sapay naglaing nga agpangag ni Manong Dennis. No agsao, kasla iso tagbirbirok dito'y balay. Ala, aw-awatam latan jamanong mo anak ko. Kasla di ka na iruam kabsat mo. Kas jay talaga ti panagniw-ngiwat na. Iso apasensya am kumalatan. Tulungan kayon nga aglaba, nanang. Ay na, saanan balasang ko. Siya kunti aglaba. Ang mga numalamiisan ka. Ay saan, nanang? Tulungan kayon. Itikas ta, daras malpas. Sapay nagado tilalabaan niyo. Ay, basit lang daytoy balasang ko. Kabailak daytoy. Jesus, okay nga ka dita, Mary. Tumakder ka dita. Bayam aninanang ti mangilaba ka na kita. Sapay masikog ka. Ang mga malamiisan ka. Ay, wan mo nga Mary. Maala, panawan dak dito yan. Ang Dennis. Alam, tumakder ka dita. Inkakat aginanan iti silid ta. Aywanam ti sikog mo. Dakayat nga tadaga sa mapasama kita agbalintong anak ta. Bayam aninanang ti manglaba ka na kita. Kabailan na rin ta. Ala, kasanungatan. Agsakit kayo matan nanang. No kaano nga umadayo akon, isumatan ti panagsakit yun. Agimbagak tumatla ang adagos, anak ko. Basta agan anad kay ti papanam a lugar. Apay mo't ngamin amasapol nga agabroad ka. Kasapulan nanang. Tapno matulungan kayo mat kinimanong Dennis. Awan mat ngamin masapulak at trabaho dito eh. Iso ang kapilitan nga agabrodak. Padasak matigasat ko iti balasiw taaw nanang. Mala, wanan. Dagiti bilin ko, wan. Di mo ko maliplipatan.
Di mo liwliwayan ti agkararag iti Diyos, anak ko. Wananang, ang alanganin amang ibati kada kayo. Gapoy ti kasta kasasaad niyo. Ay na, awan ti rumbang apagdanagam, anak ko. Sana balay, taadamot ni Manong mauakadwak dito'y balay. Ken maysa, kabalakpay mat. Patsak nga agimbagak matlaang adagos, anak ko. Anya matin, sumangpot da tao, awan pa'y naluto amakan. Ay na, pasensya kan, Dennis, anak ko. Maulawak at tumakdar. Kan, nasakit unay ti sikat ko. Talag adyak kabalan ti bumangon. No kasta di ka matla makatrabaho. Nasaya-saya at no pumanaw kayon di ti balay. Anya, Awan mo talagan may tulong mo. Sa pumanaw kan. nay, hapay ngayakas tamat, Dennis, anak ko. Ladingitag, ngam saan ka amaasikaso? Iso ngay tulod ka langan, iti ayam da lusi kanador. Ay wanon da ka ba't siguro dagi dyan, at tinultulungan mo't idi-ida. Jakla impagarop, ama aramin mo gayam ti kastoy kanyak, anak ko. Ay sus, di kay man nagdrama kasta. Di kay nga rod maasikaso, iso ngay tulod kayo ni Jayan da lusi. Unay kamatan Manong Dennis. Apay a pinapanaw mo ni Nanang di tabalay. Awan konsensyam. Awan utang mo anay baganakam. Ay. Tumal na ka man, Jelin. Nag-abroad ka lang, kastamot tan, ki pa nagsasaom kanya. Di ka lan asyanan kininanang. Apay nga aramidam ti kastoy Manong. Apay. Jak mat pinapanaw ah. Intulod ko ikayang dalusi. Isudan ti mga iwan kenkwana. Naulpit ka Manong Dennis. Itatasaanan ang makatrabaho ni Nanang. Basta papanawam latan di tabalay. Jak nga rod maasikaso. Amumot nga dan anak mi kan Mary. Jak matukod a panunutan ti kastang aramid mo. Mismo nga inam, ngam kastakit din ti tratong kankwana. Awanan ka iti utang anaimbag anakam. Agasam man, tanagturad ka anang papanaw kininanang iti mismo pa'y abalay na. Anya ti klaseng nga anak. Dennis, agreeing ka. Apa nga tirabi mangring ka. Sapay kay mi masan ti turok ko. Imawag ni Lucy. Awan ka nun ni Nanang. Alya, Ala, bumangon ka dita. Mapanta dagos ija balayda. bakitin ni nanang. Iso husto lang da dyan tapno makay na namot tan. Dennis! Lumapantay ta ijay, awan mo't langan maramidan ta, tanatay nga rudan. Ditan may sublipay ti biyag na. Sungitun bigatan ti papantay jay ang dalusi. Maturog takiti. Anya? Itatanay tapo na ni nanang. Ag kanya-kanya tamot tan, Jelin. Ha? Anya ti kayat mo asawan Manong Dennis. Manipur ita, di kan pakibiyangan. Kat di nakmutan pakibiyangan. Ha? At trabaho medya abroad, isong agsubli ka mo't langi jay. Saan ka ni? Di kan ibingayan iti tawid tay ti day dinanang. Kukwak amin day jayan. Total, siyak mo't tinakainaganan na. Kan may sa nakaadal ka mat. Isunday dya ti tawid mo. Manong Dennis. Nalawag mo't siguro tinangnig mo, Jelin. Oh, nakita mo to'y house and lot ngay laklakok don Arnolfo. Magusto mo kadimot lang? Ayun, Barok. Napintas namin ti location to'y balay mo. Magusto ako na. Kahit kasano? Gatangam ka din? Pag nainan nyo nga, no ila ko muna ito, Dennis. No, gatangam.
Mangmirok kami man ten, iti sabali pag naidan may tata. Ano dita ti maabangan? Ha? O kanya, gatangin mo na saan? Ibagam, no, di mo kaya, tapno, may kontak ko iti sabali. Sige. Gatangin ko. Hello, Manong Dennis. Apin yan la kumatan ti balay. Abay, adda reklamo? Kat nukukwak mo da balay. Ha? Siya kinahinagan iti dayjay. Iso nga adda nga rod karba nga kamayla ko. Unangam sayang. Kan may sa dino itan ti pagnaadan nyo iti pamilyam. Wano, gumatang ka iti sabali a balay. Saan? Nangina ti balay dito eh. Gastusan mi matlang ha, taawan kat nga rodan makukwartak. Naikatak ngamin iti trabaho. Anya? Kat pagnaadan nyo nga rodan nga eh. Nagano dita ang maabangan. Parikot kung dayta, di kan makibiyang. Ha? Sige, tarumar kami. Mapan mi ipasyar dagiti ubing. Bye. Bay, Manong. Ay, anyan ti kabsat ko. Talaga asabali ti ugali na ng runa no may papan iti kwarta. Kas jay lakalakakan kwa na ti mangila ako iti balay mi. Dennis, mangtad ka iti kwarta tapagbayad ti anak tayo dya pagadalan. Anya kamatan. Kwarta la ka na hayon mat ibagbagam, Mary. Katanya nga rod ngay, amumot nga wan trabaho. Amumot na katakon iti trabaho. Dawat ka pala nga dawat iti kwarta. Apay no agawid kayo pala iti probinsya. Anya? May stress ak nagpampanunod. Awan lagot siyak amin. Di ka pa'y makatulong mo. Sige, tapno di mo mat ko na. Iawid ko dagiti anak tayo dya probinsya. Ta isumat ti kayat mo. O na, ngam naawan maipawit ko a kwarta. Di nakto dagdagulitan. Amumat nga agab-abang akpay dito eh. Kat makiawid kan kada kami dya probinsya. Ijay tayon nga agnaad. Aglako talangan itinatengkan prutas ijay. Agisursurta no iso. Anya? Ay saan? Panglakon nakit din iti kakasta. Kababain. Agbadyak langan dito eh. Da kayo latan ti agawin. Hadya ngay, Dennis. Agsingira ko ni ti abang. 5 bulanan adi ka nakabayad iti utang mo. Ay, pasensya ka na. Awan pa'y ngamin kwartak. Ay, nukas tamat lang pumanaw kan dito balay ko. Oray di mon bayadan ti utang mo. Basta pumanaw kan, taado ti mayat nga agabang ditoy. Maasik ako makanyak nana. Awan ti amok apapanak. Amoy mo't asininaan na kong ti asawa. Kat nakiasawa ni ti sabali. Awan bibiyang ko no nakiasawa iti sabali ti asawam. Basol mo matlaang ta irresponsable ka mo ngamin nga asawa. Lading ita, ngam kinaasyan kamatan iti manoabulan. Napigsa ka pa'y mat. Agsapol ka ngamin iti trabahom. Awan mat nga rodan mga awat kanyak. Da overage sa kanungaminay. Saan ko a problema daytan, Dennis? Basta pumanaw kan. Nalawag mat siguro kan ka dayta. Maulawa ka talaga. Ito gaw ko man pa dito eh. Sidewalk. Ay. Matiya talaga tiyarik na ka. Dennis? Sika kanila ito. Don Arnold po. Ay sus. Apa yun? Kasla limbak lakay ka maternity kastaunay. Kimutong ka pa yun. Apay, anyat na pasamak mo, Barok. Tulungan na kuma, tata. Pangasiyaw. Nasakit ulit tiyan ko. Maulawak kan. Akap sa taka.
Dennis Barok? Dennis? Tulungan dak! Tulong! Kumusta kan, Manong Dennis? Jeline, ating ko. Si Mangpot kan manipod abroad. Juan, amom ka di asinapsapol ka. Napanak itisigod apag nanaadan nyo. Ngam ko nadaan na bayag kayo na pimano ijay. Awan mat pang kontakakan ka. Inlakok amin ang cellphone ko. Kakaasyak nga pirbirok iti kanag ating ko. Imbaglaang ng tanakita na ka ni Tata Arnolfo. Tano saan? Amangan no adandakas anapasamakan ka. Jeline, ating ko. Ala, agpaimbag ka manong. Tagawitan ije balay. No kasta. At dan balay mo ating ko. Adan manong. Kaasi ti Diyos. Nakaipundarak mat iti pinagpatakder ko iti balay. Iso adarasam ti agpaimbag tapno makaawitan. Mabahinak ko ma. Agam puskuli kon ati rubak. Pakawanan ako ma. Ang kaputa, nagbalinak ama naging pubukod. Mabapainak unayan ka na ating ko. Agkapsat tamano. Awan sa baling agsin narana ino saan adata. Agyaman ako na ating ko. Nagsaya at kakapsat. Diyak to maumang agkid daw iti pamakawan ka na ka. Gapo ka nagiti sana nasaya at nginararamid ko iti kalabas. Pakawanan na ating ko. Ita, Miss F, nasaya atan ti biag ti kabsat ko. Kompleto ti pamilya na. Apapalak ti kinaragsakda asa nga pamilya. Uray kasjay ti inararamid ko idi, tinulungan nak ti kabsat ko tapno mga barwanan. Kasta unay apanagbabawik, ngem naladawan ti amin. Napukaw ko pa'y ti pamilyak. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Tuy pagayam mo, Dennis. Ken ka pagayam, Dennis. Awan na sayaat nga itdan ti kinamanagim bubukod ken kinagamrod. Dakes ti pagtungpalam no kasta ti aramid mo. Ang amanya ngay ngarod, talaga kasta ti biag pagayam ko. Itultuloy mo nga rod ti panagbalbaliw mo. Di mon sublian ti dakes nga aramid mo, tapno awan to ti pagbabawyam inton maudi nga aldaw. Alakastan pagayam, Dennis, kat pagyamanak mo ti kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat adumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti pakasaritaan nga intay drama ita, ket nagapo kanipagayam tayo anaglingad itinagan awini, manipod probinsya ti Quirino. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naimbag nga oras mo, kastamatan kadag iti padak anaayat adumdumngeg ditoy programam. Naawis akmet anang ipatulod iti surat ko, tapno inak ibinglay tinagbalin apadas ko iti biag. Aklonak ang nagbalinak amaag itinagan ni ayat. Nagpaloko ak iti lalaki nga addaanan iti pamilya. Gaputa masikugak idin, nagsardengak iti panagadal ko kat nagawidak ijay lugar mi. Dito'y kung arudan arugyan ti ag salaysay.
masikugak, tatang. Aling niya. Garang ganjang. Pagawanan dako man, tatang. Asinaw ti amati si Kugmaw. Asinaw. Kwa, tatang. Ni Romel, namamok ijay syudad. Kahit ikasar na ka. Day tangarot ti parikot, tatang. Di nakmamalin nga ikalay sa. Ngamin, kasadon. Adan pamilya na, tatang. Anya. Uray kamitayin, Winay. Nangipanam iti panunot mo, ha? Nasirib ka matikunak. Ngam apay adi mo inusar ti utik mo. Tatang. Sinayang mo nagitirigat kan sakripisyo mikit ka. Pag may saka lang arudan nga anak, ngam pinaay na kami pa iti arapap may parahin ka. Pagawanan dako man, tatang. Ay, tsak amukin ka, Winay. Makaamukan iti biyag mo. Dakkel mat gaya man ta tiyan mo, friend. Wen, friend. Kabulanak nga rudan. Iso a medyo marigatan ak nga hagkuti-kuti. Diyak makakonsentrate nga online selling. Talaga akas ta, friend. Kasta akmat laang idi masikugak. Ado, dagiti kayat ko nga aramidan, jak maaramid. Gaputa, dakkel kat nga rudan ti tiyan ko. Ay, naku namon, friend. Ang imbagkan ka, tada nila kay mo akatulungam. Siyak ngay, awan da dumaanam na maag. No di ti bagiklaang. Aging ka di ita, kat kagura da kapay lang, dagiti dadakkel mo, friend. Wen nga rod, ang maawatak matkit di ida Pinaay ko nga min ti arapa apda, makaadalak. Iso jak ida mapabason. No apay akas di ti trato da kanyak ita. Agan anos kalat ta, friend. Patyak amawatan dan tumat lang ti kastaan na pasamakin ka. Nang runa, intun ipas ngay munton ti anak mo. Day tamat ti kanayon ko nga ikarkararag, friend. Mala, maturog kan balungway. Apaya si katyagaw awer, Rosita. Sa tinumanan tinapanan din na laing anak mo. Ay na, nagpaili lakay. Tanya manan tinapan na inarami di jailay. Madam dama, masikog tumanag. Ilmo, Garampa nga talaga jay anak mo. Nagngato ti arapaap ko idikin ko ara. Ngam nagpasikog kit din, ti jaske a babae. Tirigat na, awan may parang nangaama ti anak na. Ambang tumay. ay, husto day tan lakay. Nalpasan, at daditan. Inpas ngayon ti ubeng. Ti rumbang nga aramidan ta, katulungan ta abumangon. Saan kat akarkaro nga imamagta ti anak ta. Ay, di nak ngamin maawatan, Rosita. Maawatan ka, lakay. Ang amanyangay nga road kat nailawan mo ti anak ta. Data ti dadakkel na. Iso adata nga road ti rumbang makaawat kan kwa na. Aklunan tan ti kastoy anagbanagan na, Elmo. Sigurado ka ka din, iti day ta pangadang mo, Winay. Wala nang, masapol nga aga brudak, tapno adda pang biyag ko iti anak ko. Ay kat, adakan ka no talaga nga iso ti ammom apagsayaatan niyo nga agina. Wala nang, kat dawatak ti tulong yo. Ibatik pailaan ka na kayo ti anak ko, kabayatan ti panagtrabahok iti adayo. Ay kakapilitan tawa mo daduma pangitalkam no saan ada kamilaang kanitatang mo. Nanang, di ka agdanag, Taiwanan may ti anak mo. Da kami kanitatang mo ti makaammo kan kwa na. Agyaman naklaunay nanang. Katjak tumaumangag kid daw iti pamakawan kada kayo. Pasensya kayon no saan ko atinong paltiin karik nga agadalak anaimbag. No syakla amaysa, napakawan kan anak ko. Anya ngay nga raw kat nailawan kamat. Talaga siguro akasta tibiyag. Ang yaman nanang, awan anyaman na anak ko.
Igaid mo kay diti ag trabaho, kabayatan anapigsa kami pa'y kanitatang mau, amangaw awer iti anak mau. Iti kasta, makaurnong ka para iti masakbayan yaw nga agina. Kahit nakabiro kadimot lang ni Winay, iti pagutangan na, bakit? Ay, awan ka no nga rudlakay. Amagankit din no addaam mau. Iti kasta, mabayadan mo tandya anak ta ti placement fee adaw-dawatan ti agency a nag-applyan na. Nilang modelya ti amok nagpapautang di ti lugar tayo. Di ka didelya tagalaod simbaan ti bagbagam lakay. Way, Ay kano da magkuadakkel ka no nga agpaporsyento da jay. Kan saan nga agpautang no awan collateral a pirmaan yaw. ay kat isaldata yun ato ibalay kan loti tayo. Anya, agam lakay. Isunto pa lang ati umuna abayadan, apaman na makapawit ti anak ta. Sigurado ka lakay. Uy, bakit? Isaldatan ti balay kan loti tayo. Tapno masulbaran ti parikot ti anak ta. Kaya't mo asawan, peke ti agency ang nag-applyan, friend? Ay, when friend, ado kami alinong ko day dyan nga agency. Intaray da ti placement fee mi. Dakkel agatad tinaala da. Manipod ka dagiti padak nga aplikante. Ay, unay matlakit din agasat mo, friend. Ay, naku namon friend. Diyak nga rodan ammo no niya ti aramidak. Maburibura na kuna yan. Sapay nakasalda ti balay kan lote mi. Pangalaak ngay nga tan iti pagbayad ko. Aguray ka. Naibaga tay gayem ko nga agsapsapol kano ti amo na iti may sapay akatulong. Dakkel kano ngamin ti balayda. Isu kasapulan na ti kadwang aglinis. Amangan no kayat mo. Kayat ko friend. Sa dino ngay dayta. Ijay Manila, friend. Imbag ijay ta medyo dakdakkel ti sweldo ngam dito ayan tayo. Kayat mo ka dita damagak. Barang saan da pa'y nakasapol. Sige man friend. Ano sa ko na kaysa jaawan? Lay, si kamot gayam dilya. Wan, inmayak ta umayak manen agsinger, Elmo. Ha? Ay, kwa. Awan pa'y mo't pagbayad ka. Ay, kasanungay dayta. Nabaybayagan ti utang yu kanyak. Din makkulan at agpurpursinto kat nga rod. Ay, pasensya ka na talaga, Delia. Talagang awan pa'y pagbayad ko. Ay, makauman ti kasta. Kasapulak una yan ti kwarta. Agbayad kayo mutin Awan mo't nga ron pangalaak iti pagbayad ko. No kasta nga rod, pumanaw kayong ditoy. Ha? Iggam ko ti kasuratan ang nagpinirmaan tayo ide. In collateral yu ti balay kansularyo. Isu ano kunam nga awan kwartam, kukwak nga rudan ti balay kansularyo. Anya? Ay, saan Masika kumamot ka na kami, Adelia. Sana balay, ikarigatan mi nga idiskitaran ti utang mikan ka. Inutan mi abayadan. Basta saan na kami kumamot at papanawan ditoy. Pang-aasim, Delia. Nasaya at nagawid ka, anak ko. Wantatang, imbag nga ron ta pinalubusan nak ti amok ang nagbakasyon, kalpasan ti makatawan a pa nagtrabaho kadakwada. Nasaya at nga ron ano kasta. Isu na lang da parikot, anak ko. Ha? Anya day tatatang? Ang mga no papanawin da tayo, niti balay tayo. Anya ti kayat yu asawan tatang? Dakilain ti utang tayo ko ni Delia. Agpurporsyento nga main. Imay idinaminsan nga aldaw kat kastaunay ti pungtot na. Sige tatang, mangkita ak iti mabalin ko apag diskitaran iti pagbayad tayo kan kuana. Anya, nagdakkel matan day tanga utanga mo ini. Kwa, kasapulan mi nga minunay ti kwarta madam.
Uray ikas sayo iti binulan as sweldok ti utangag, madam. Awan ngamin sa bali a pangalaan mi. Ang amoy ni, di tayo mat masigurado. No aginggat ka no ti kadam dito'y panay ko. Ha? Amangan numatayak ton kat di ka pa'y nakabayad iti utang mo. Madam, Lading itak ngam saan ka mapautangan. Nang runa kat babaw nan kalaang. Kan maysa, awan mat amok a pangalaam iti pagbayad mo. Malaksid iti ipapasweldokan ka. Sigurado abakat kanton, ngam di kanto pa'y lang nakabayad iti gatad nga utangam. nagrigat lakit din aya ti agbalin a marigrigat. Talaga saan da ka pa utangan? No amuda a marigrigat ka laeng. Ay, una yan aya ti biyag. Tinasaya at mapana kun iti silid na madam. Iti kasta, marugyak matan ti aglinis. Anya ka matan mo ini? Di ka pa'y ang tuktok mat. Sorry ti amok ngamin katawan tao dito'y silid na madam. Agdalusak ko man. Kas makita mo to, ang daldalos akon. Anong sige, si kaman lang ang tagdalos dito'y tamapanak aglaba. Sigod matasyak ti agdaldalos dito'y silid na madam. Itaman pa'y akon di dalos ni Aida iti silid dagiti amo mi. Kat no siyak matinakato ka dito'y ngagdalos. Ti jewelry box matinakaparabaw iti lamiseta. Nakalukat mat. Nagadong alahas. No tsak agbidot. Balitok amin dagitoy. Nanginalakit di ti balor dagitoy nga alahas. No alaag amin dagitoy. Kan ilakok. Addan pagbayad mi iti utang mi kanina na Delia. Santo matan ama pukaw ti solar kan balay mi. Pakawan anak, Diyos ko. Sino kada kayo tinangala kadagiti alahas ko? Ni Winnie tinagdalos iti siledyo, madam. Inalam ka di dagiti alahas ko, Winnie. Kukwa, saan madam? Awan inalalak. Iso tinangala, madam. Oy, Winnie, aklo naman asi ka tinangala. Di ka mangiramraman. Awan tinalak, madam. Awan. Sa dino tinangipanam ka dagiti alahas ko, Winnie? Sa dino? Awan inalalak, madam. Patsundak ko, ma. Awanan ka itibain! Gusto ko man, madam. Mamati kayo kumakanyag. Awan inalalak ka alahas yun. Nagtalakakan ka. Tinulungan ka. Ngam kastoy lang ti subad mo kanya! Madam, awan tinalalak. Amo ti Diyos. Di mo iramraman ti Diyos iti saritaan tawini. Di nakalaan iti kakasta drama. Ibagam no lang ipanam ka dagiti tinakaw mong alahas ko. Tanusan, paibalod ka. Gusto dahitan, Margarita. Di ka makibiyang dito'y Arturo. Tamangan no si kapay ti pangidas alak iti pungtot ko. Gusto dahitan, kunakmat. Kaasimat ni Winnie iti pampamayam kinakwana. Apay ayang ay sakit mo dahito'y ababaunan, ha? Wano at dalimad a relasyon nyo. Margarita. Ha? Di nakpakibiyangan ko nakmat. Nagbasol daytoy ababawnan. Iso amasapul nga rod, amadusa! Kunak manu na po kaw nagita nga alahas iti jewelry box mo, Margarita. Diyak matimbaga na po kaw amin ti karga ti jewelry box ko. Naksayan ko na. Napukaw ti 24 karat arelok. Kastamatan ti 24 karat a kwentas ko. Sigurado ka? Amangan mo't noon na misplace mo lang. Kasano ko maama misplace ko? Katjak mat ir-irwar dagijay. Tanangam ngamin ti makisarita ka ni Winnie. Di ka agdardaras unos. Kasarita may tinasayaat.
iti kasta agpuno. Ay talaga, dakas kanyak na yababaw nan, no di na isubli na giti inala ng alahas ko. Amo ti Diyos tatang. Awan inalalak nga alahas ni madam. Pudno, agis na nasulisog ak karagijay nga alahas. Ngamjak intuloy nga inala. Gaputamo ka saan arumbang. Mamati akin ka, anak ko. Ang kasalunaytan, ipilit mo ni Dunya Margarita at inakaw mo nang iti alahas na. Wan nga ron tatang. Madanagan kami kaninanang mau. Ang mga idarom na ka na iya Dunya. Mariribo ka na kunay. Ay wan gayam. Nagsingir ka di manan ni Nana Delia. Sanay, napanak ngamin nakisarita ken kuana. Imbagak ti mapaspasamak itaken ka. Naasyan siguro, isa di na kanun puwersaan na singiran. Ken di na kanumutin almanan ti sular ken balay tayo. Basta inutan tayo kano abayadan tinautang tayo ken kuana, anak ko. Madam. Oh, apay ay da, aday ba ka? Ay, ko, madam. Kasano ni Winnie? Papanawin nyo ka din dito'y balayo? Saan? Ikaro na titinakaw na arelo ken kwentas ko. Agtatakaw day ti ababaw nan. Di mo ibatbatyan iti kanan na bayam nga agbisin. Ay, wala, madam. Rumbang na laang amadosa nga po iti inaramid na. Paturugan nyo pa ikit di ang idirwar. Wano iti garahe. Baya mamaturog iti salas. Ngam iti datar ti pagitan na. Saan nga iti sofa? Wan, madam. Mayat ti kasta. Tapno agnakam day di ang Winnie. Winnie, Apay ka di, madam. agtrabaho ka oray dis oras tirabi. Nga, madam, nabambanog ako. Kan may sa anak pa'y anangan apulos. Agkakapsuta kon, madam. Mabisin ako na yan. Maululawak pa'y kit din. Ka, nagreklamo ka? Kayat mo ti pumanaw kasta ka de? Ha, padasom ti pumanaw. Tapaibalod kan atalaga. Madam, Agtatakaw ka. Dakes ka ababaw nan. Mananggundaway ka. madam. Agtrabaho ka. Ngam saan kamangan kan agsweldo. Ikarom dagiti tinakaw mo. Nawatam! Diyos ko, sikat ti makapanagnak nga awan kinapudno dagiti ipababasol ti amok kanyak. Pudno agistay nasulisog ak anangala ka dagijay nga alahas. Nga amumat nga insublik matlaang. Gaputasaan akabailan ti konsensyak. Agyamanak. Gaputa inlisinak iti pakaisagmakak. Iso na lang tapay akas to'y matanti mapaspasamak kanyak. Awan rilo kan kwentas nga inalak. Amom day ta, Diyos ko. Lawlawagam kumamat ti panunot ni madam ko, apo. Iti kasta, sardangan nakmat na napapabasulan. Anya, kat kumustan ti anak ko, tatang? Nasaya atin, ti kasasad na, anak ko. Binilin nak ni nanang mau, nga yawag ko kanukin ka. Tapno amumait no niya ti mapaspasama kiti anak mo. Tatang, Nara, di ka nagsangay. Tinapatay kat na ispala ni ti paggan ti apo ko may. kaya't ko una yan ti agawid. Ngamaan yan, tadyak mabalin a pumanaw dito eh. Di nakmat ngamin palubusan ni madam. Adda si ti Diyos anak ko. Amaw, kan mamati ak arumbar tumot laang ti kinapudnaw. Basta itultuloy mo laang tiyagsingsingpot dita. Di ka agaramay diti mabalin na pagungtan ken ka ti amaw. Kang runaan ti amin. Di ka mauma, ako mararag iti Diyos, anamarso
Adoy, Winnie, mangan ka. Sir Arturo, Jak kanunungan tiraramidin ti asawakin ka. Siya akon, tiyakin daw iti pasensya, gapo iti kasjay nga ugali na. sir, Ala, mangan kan. Di kagdanan tanalinis na ita. agyamanak Sir Arturo. Atoy, itad munto iti inamin ton umay ditoy. Imbag lang nga gastusin da para iti inaldawa ka sa pulan da. Sir Arturo, Wala, awata mo. Di kagdanag tanalinis ti intensyon ko. Awata mo, Winnie. Madam, agpakada akon. Ne, anyat kayat mo asawan, ay da. Ay, ikaw, madam. Agabrudak namin. Iso apumanaw akong dito'y balayo. Ne, kalat na itapangadang mo Ay, kinapudno na, madam. Nabayagan a planok tagpakada-kada kayo. Iso na lang ang takanayon kayo matabisi. Iso nga itakla ang ama ibaga, madam. Ha? Pumanaw akong inton bigat matlaang, madam. Sige, madam. Patuloy akon. Kat agyaman ak unay kada kayo, madam. Sige, Aida. Jak kumakayat apumanaw ka, ngamawan maramidak. San abali, tadamot ni Winnie nga agbati, madam. Di mon samot kabailan nga awitan da kitabag mo. Agpatulong kan akin ni Winnie. Ay, ikwa, saanin, madam? Kabailak da ito'y. Ay, anyamatan. Natnagmatan ti may sabag ko. Kunakmat ngamin nga agpatulong kalaangan kin ni Winnie. Kita, naibundaris ti karga ti bag mo. Nakalukat mat ngamin. Mabit man lang. Tayrilok day ta. Ha? Ay, saan, madam? Kapadpada na lang siguro. Relok da ito'y, madam. Nan kita agman. Ay, di yung igkaman. Relok da ito ko na lang arudan. Kita kunak. Ay! Oh, daytoy ti sapsapulok arilok. Hawanan kay ti pain ay da. Si kagayam tinang takaw iti daytoy. Kan daytoy pa'y kwentas ko. Ay, kwa, madam. Ay, saan ako nagtatakaw? Ang mga nuing kabil ni Winnie itibag ko da ita arelo kan kwentas. Tapno agparang asyak tagtatakaw, madam. Ay, saan nga susuro ti bagbagam ay da. Kunam arelom, kan kukam ti kwentas. Sa ita, bagam nga kabil ni Winnie di tabag mo. Ha? Hawanan kay ti bain. Idarong ka. Ay, ko, madam. Sorry, pasensya kayon. Sorry talaga. Nailaw anak laang. ay na, agyaman tayo iti Diyos anak ko. Gaputarim warmat laang di kinapudno. Wananang, talaga nalaos ti panagyaman ko iti Diyos. Ngamin, sinong batan na dagiti kararag ko. Kat, anya nga iti planom. Ituloy mo ka di pa iti agtrabaho ka da Madam Margarita. Unaw, agtalinaed kan dito'y balay. Agtrabaho aklata kadakwada, ananang. Isupay nga minti masweldok. Sana bale, tanagbaliw matan ti trato na kanyak. Saan na nakasla idi anaungat. Kasla isupay kat din ati mababain ang makisarita kanyak. Ay kat talaga ang mabain siguro na gapoy iti inararamid na kan ka iti kalabas. Agasem man, tano namin ano na ka at tinungtong pa. Pinagsasawan na ka iti saan amalamlamot ti asaw. Binisen kan dinusan na ka gapo iti basol adi mo mat inaramid. Nanang, itatarimwaran ti kinapudnaw. Til-til muna nantibain na. May sama day jay nga Aida. Kunamlan santa santita. Gam iso magayam ti rinukar ti panunot na. Tiamok idikat agnanayonon nga ikarok ti basol ajakmet inaramid. Ngampod noonay anaayat ti Diyos. Gapo tadinak binaybayan. Dinmawat nga rod iti pamakawan ni madam ko kanyak kat nagbalin ana ornos tilin nangan mi.
Binayadan na pa'y ti utang mi kanina na Delia, nga awan dinawat na akasukat na. Kat ita, iso pa yan timang papaadal iti anak ko. Dito'y ko anapanaknakan nga uray kasano ti panangidadanas ti padam a tao ken ka, no lakit dita di ka umibat iti Diyos anamarswa, iso timang tarabay ken ka. Aging galaangan dito'y Miss F, kat pagyamanak unay ti anos mo anang yornos para iti panakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Winnie. Ken ka pagayam, Winnie. No napasnek ka nga agkararag, namnamaem amasungbatan amin ti anyaman adawat mo kenkwana. Kasta ti kinabilag ti kararag pagayam ko. Tay ko na dangarudan, ti tao ang mairoruman, Diyos ti manarakan. Alakastan pagayam, Winnie, kat pagyamanak mo ti ing kapanagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti surat nga intay kanbiag ita, ket nagapu kan ipagayam tayo a Teresa, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Teresa. Nakapagsurat akmet tapno inak ibinglay tinagbalin a padas ko. Padas apatsyag amang tad-adal ken liwliwa kadagiti padak adumdumngeg. Nang runa kadagiti padak nga ina ti pagtaengan. Saan ada kami ti makuna abaknang, ngem makunak nga addamet mabalin ti pamilyami. Maipaay mi met ti kasapulan dagiti anak mi kabayatan ti panagadalda. Kang runaan ti amin, saan kami met nga agkurkurang iti inaldaw a kasapulan mi. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti agsalaysay. Oh, at ti kwartam, dayan. Agyaman ak, mami. At ti mati kwartam, Kelvin. Daytoy lang, kurang At dapat bayada ki Jesquilaan. Nayunan nyo mami. Manungay ti inayon ko. Iyagyo amin ang dayta. No, adda sobra. Di kwartak tumanan inton bigat. Aginot kamat ngamin, manong. Saan ka agastos? Agin inotak mo ta talaga, ading. Tsak pa yun mga no daduma. Nangruna no kasjay nga agkurang tibalon ko kwarta. Malahos to daytan. Nayuna kon ti kwartam, Kelvin. Sika nga'y dayan, kurang kadipay tibalon mo a kwarta. Husto daytoyen, mami. Umanay daytoyen a kwartak. Ala, mapan kayo nga rudan, tadi kay kat maladaw iti pagadalan. Wan, mami. Ingkamin, mami. Agan-anad kayo, anak ko. Hello, Kelvin, anak. Pasensya kan no itakla ang asungbatan ti awag mo. Sinibugak nga min dagiti masetas ko iti malikodan ti balay. Iso nga itakla ang makita ti text kan miss call mo. Mami, kitaan nyo man di order ko. At da kanon di tabalay di deliver. Bayadan nyo pa ilahan. Anya manen aya ti in-order mo. Sapatos. O sarag basketball, mami. Ay, unay kan. Manungay. Damagam tulatan adya deliver no mano ti bayada, mami. Sige, tadapay klase. Bye. Sige nga rodan ako. Bye. Anya nga natag mo nakasupot, bakit? Sapatos ni Kelvin, lakay. In-order na iti online. Sapatos manen. Kat no nakadadon di sapatos na. Bayam ka dilatan, lakay. Ay, Imbagla ang apagsisinnublatan na iti inaldaw. Nang runa no kasjay nga adda ayam da iti basketball. ay, dito lang paggasgastusan da muna. Di na mo taginot. Ora na kang ingina, gatagan na lata.
Di nalatultuladan dyan din na. Lumakita na anangina, di na ituloy agatagan, nga uray kursunada na unay. Lakay, agduma ti ugali dagiti anak ta. Di mo ka din dildilaw ni Kelvin. Pagyamanan takit di ta saan da nga agpadpada iti ugali kini Dayan. Day tagat nga ron. No asino pa iti ubing, isumat tinanak-nakam. Mami, Daddy, kitaan nyo ti card ko para iti third grading. Nan kita akman. Nangatumat lang ka di, dagiti gradom dayan. Kitaan nyo ngamin, Daddy. Wow! Nagngangatom at ngagpay sa dagiti grado, Mia. Siyempre, Mami. Nan, kita man bakit? Oh, nangatumat ngagpaiso. Ay kat, itultuloy mo iha. Di mo baybayan na bumabatigrado, ha? Hindi kasta, at dan tumanan honor mo intun graduation nyo. When Daddy, lalaingag pa'y, tapno siyak to ti agbalin na first honor. Ay na, uray saan asika ti agbalin a first honor, anak ko. Tinapatag, pasado amin agradom. Husto ti ko na ni Mami Iha. Ang nulalaingam bay, ay kat pasayasaya at manan. Tapno sikat agbali na first honor. Iti kasta, may pakitam at talaga asika ti kalaingan iti klasiyo anak ko. Mami, ikandak man iti gatang ko iti sapatos ko. Sapatos ko nam, kat no kagat-gatang mo lang mat iti sapatos mo. At dapat ta in-order mo iti online. Umakon ka lagi dyan, Mami. Kahit kumanin ti baro. Jay original nga day spike na ti gatangag. Anya, ay unay kan. Kat an-anom ngay dagiti nagado a sapatos mo no na umakan. Bayan nyo lang dita, Mami. Koleksyon ko dagita sapatos. Sagmamano ngay mananti ko na magatang nga sapatos. 6,000, Mami. Anya, ay na, nagngina na ko. Nalakakit din na, Mami. 8,000 daya sigod. Yung nag-sale da. Isabing mabati presyo na. Kaano kumaaya nga usaram? Next week, Mami. Sige, taibagak to pa ije a mama. Ay, di bagbagati presyo na. Amangan no agungat tumanan dahi jay. Numaamuan na anangina ti sapatos ng pagpagatan ko. Wen, di ka madanagan. Ta siya kung ti makaam mo nga agrason ken ni dadim, Kelvin. Sa di naman ang ti papa ng manong, Rumanak, bit. Adala ang saraka katao di kanto. anya, ang sumip nga tan. Paawi din da mami ka ni Daddy. Sigurado abiru kan da kan tumanan. Oh, kat di ibagam nga rumanak. Ibagam tada project kapalpasin may ti balay ti kaadalak. Anya? Di ka kadinagkadgadaling. Sa nabali, tayo suntungot taramida. Hinto nagdamot papanam. Ha? Anya, deal? Okay, deal. Very good. Sige, mapana ko natin. Siguradong urayan da kong da Raymond, kan Junel, iya kanto. Lola, sa dino tayo ni Lolo? Awan pa'y ni Lulom dito'y balay apaw. Napanay dya barangay hall. Ada atindaran na seminar. Kasta ka di, Lola. Anya nga oras nga gawit. Jaklam mo apaw. Ang mga lupa awid day jayan. Apay ka day. Buludag ko mati motor na, Lola. Apay, sa dino kumaaya ti papanam. Mapan kami iti kabangiba nga barangay, Lola. Mapan kami man dumaya ti basketball. Kadwak ni Raymond ken ni Junel. Ay tan sama basketball ti asikaswa mo napaok. Kita ang mga numabaybay amutan ti panagadal mo gapo iti basketball mo. Saan, Lola? Di kay ka di madanagan. Takabaula kapag gidanon ti panagadal ko. Ken panagayayam ko iti basketball. Ay nasaya at angarod no kasta apaok. Igaad yu ti agadal. Tapno adan tuma may pagpanakkalyaw intun dumteng ti aldaw. Hello, Dayan, anak ko.
Mami, mangan kayong tulatan. Ang mga numarabyanak nga agawid. Apay, sa dino ayati ayan mo iha. Adak pa'y dito'y pagadalan, mami. Agtutulag kami pa'y laang no sa dino abalay ti papanan mi a pagaramidan iti group project mi. Kasta ka di. Wen, mami. Mala, di ka nga rod agparabi unay, Wan. Agawid ka dagos, kalpasan ti bagbagam a group project yo. Wen ka di, mami. O sige nga, Rudan. Bye. Sige anak, bye. Kipay ka di may insubli ni Kelvin sa motor ko bakit? Ay, saan pa'y malakay? Ay, nagloko na dyan ko, Beng. Kung na nga isubli na ba ilang hindi malam. Aging gaita, awang pailaan. Urayam aging gainton malam. Ang mga nomay nanto isublain ton agawid nga gapuy siya pagadalan. Siya pa'y naibaga ni pare Fausto itay. Ana istorya ka no di apo na. Ang nakita na ni Kelvin iti may sabar ide ile ide rabi eh. Ha? Nabarbartek ka no. Amayat ti sasalaan na iti dance floor. Masigurado da nga ta. Diya apo ko ta tinakita da. Amangan mano nagbidot dala ang lakay. Ni Kelvin karon ka na o. Pinicture kan binidyo na pa'y ka na o. Anya? Ay sus. Amo nga ta ni Oscar day tangar-aramidin ti anak na. Day tatidyakam mo bakit? Tinasayaan. Inkanto ka sarita di anak ta. Ibagam tinaibagakin ka. Itikas ta. Ang muda mo dyan aramidan da nga agasawa. Ay uwan lakay. Talaga mapanak ija balayda. Masapul amaamuan ni Oscar tikas jengar aramidin ti apo ko ta. Narabyan ka manen anagawid, Kelvin. Sa dino tinagapam. Kuha mami. Nagpractice kami ngamin para iti role-playing i-represent mi di pagadalan ton bigat. Kasta ka di. Nangan ka din. Wan mami. Nangan kami di balay da Raymond. Mala. Ingka nga rod maturugan anak ko. Tani, adalo man tirabi. Adapay klase minton bigat. Wan mami. Good night. Good night, iho. Alamangan kayo anak ko. At titiin na po'y dayan. Dayto'y matimasida. Thank you, Mami. Si Kangay lakay. Nan. Iyawat mo ang titinembla makapik bagat. Adto'y lakay. Hoy. Kelvin. Itay ka pa'y asuyab dita. Napuyatan ka kadimanen anagay ayam iti online. Saan mo, Daddy? Nag-review aki di rabi. Exam mi nga minita. Ay katmangan ka nga rod amangan anak ko. Kaadlon ti mangan. Iti kasta saan ka amabisinan kabayatan ti panag-exam yo. Apay no ibatim pa'y ngamin ta cellphone mo, Kelvin. Nooras ti pandangan. Respetuam ti makan. Sana day taki din cellphone mo ta sa asigaswam. Kasar sarita da ka. Kamtay taki din cellphone mo ti dumdumugam. Lakay, adda tayo iti sangwanan ti makan. Saan kumamot a kasta Saan mo nga ungtan ti anak mo iti sangwanan ti panganan? Ne, papanam nga anak ko. Timakdar kamutan. Di mo pa'y kinisayan ti kanam. Awanan ganas ko mga mami. Mga anak to ni di pagadalan. Oh, Kelvin! Ang subli ka dito! Kelvin! Bayamon lakay. Ang mga no saan laang anasaya at tiriing na iso akas dyan. Mami, Daddy, mapanakon. Pasado alas 7 gaya man. Ang mga numaladawak. Sige anak ko, agan-anad ka, Wan. Wan, Mami. Sige, mapanakon. Sige anak ko, agan-anad ka. Mami, sapsapaakon ati agpakada-kada kayo. Apay, sa dino ti papanaman ako. Ada outing mi kalpasan ti graduation. Ag-beach kami kano ijay La Union. No siya, awan parikot iti dayta. Okay lang kanya, asumurot ka iti ko ng nga outing yo. Agyaman ak, Mami. Awan na nyaman na anak ko. Angam na saysaya at no agpakada kamot na ang kinidadim.
Iti kasta, amuna met no sa dino ti papanam. Wan, mami. Kasaritak to ni daddy apaman asumangpet. Sa dino tayo ni Kelvin, Teresa. Apa yan? Kasla makaungungat ka mat, Oscar. Kitaan dito surat. Anya ngay dito asurat lakay. Kitaan garod. Basaam. Surat manipod iti pagadalan ni Kelvin. Wen, dua alawas mat gaya man asana simsimra kiti klase na. Malaksid iti dayta. Puro bagsak pa iti grado na. Magpeklang nga ulbod janak mo. Pangip-ipanan na ngay iti kwarta adaw dawaten na iti inaldaw. Husto nan lakay. Bayam takasaritak to ni Kelvin, apaman asumangpan. Ay saan? Ibagamtas siya ti sangun na. Da kami ti rumbang agsarita. Nas ka nakasaritak janak ta, Teresa. Kasano dayto yan, Kelvin? Dua bulan ang ajak nagbinulan. Madanaganak. Amangan kit dimit na masikugak matan. Udi gamot ngamin nagan-an na Aysa. Hindi nakman papasulan. Kat no si kamat ti kanayon nga umaigi boarding house ko. Uray jak kaya, pilitan na. Nalala, uwanan. Kadkasan ako nga ruditan. Anya kita ramidan ta. Agpudnutan na kadagiti dadakkel mo. Anya? Agam, Aysa. Kelvin, panangkunak kat ad-adda ang makaawat dagiti dadakkel mo. No siya ngamin, amangan no kabilin data ni tatang ko. Nang runa no maamuan na amasikuga ko. Sige. Agawid ta nga rudo ni Jibalay. Makamuditan. Mami, iso na Aysa. Girlfriend ko. Aysa, ni Mami. Hello, auntie. Naimbag nga orasyo. Kastamot kan ka, balasang ko. Manipo tita. Tituin balingag na Aysa, Mami. Anya? Masikog ngaminan na Aysa. Isa arumbang nalangat at daraktin inawon na. Anya? Ang kasanon ti panagadal mo, anak ko. Masaduta ko nga gadal, Mami. Naawat yung sigurong ti surat, manipo di siya pagadalan. At dadyak na ipasa sa subject ko. Masaduta kong agulit manan. Anya? Ang Kelvin. Na kayon tulatan ti makaam mo amang ibagakin ni Daddy. Apaman asumang pert, Mami. Apa yan dayan, anak ko? Ayat yung mapaspasamakan ka. Diyak kaya tiyango tilot-lutuan niyo, mami. Kat no paboritong mato'y ilot-lutok. Kinirog nga inapoy kan prito agalunggong. Diyak nga ron kaya tiyango na, mami. Makapadulo. Anya? Madya talaga. Diyos ko. Anya ka din di mapaspasamak dito balay. Kapayakas to'y matanda giti anak ko. Basol mo ti amin, Teresa. Basol mo. Basol mo iso akas to'y tinagbaragan dagitan anak ka. Anya? No saan mo kumaida nga inispoiled? Saan kumamit akas to'y tinagbanagan da ita? Nung amin ungtak ida, an-anawaan nak. Anya nga ita? Imbes ama disiplinahan da. Saan? Takon konsentyam met ida. Oscar. Intultulok mo met ngamin amin akayat da. Isaksakit mo ida. Oras saanin arumbang tar aramidan da. Imbes abagbagam ida. Saan mat? Tapampanuynuyam kidin ti mading aramid da. Huston lakay. Oh. Wanan. Basol kon. Basol ko ti amin. Pakawanan na ko ma Oscar. Itakla ang ama-amiris dagiti bidtot ngay naramid ko. Diyak matan na panunot amabalin akas to'y gayam ti pagtungpalan ta. Imbag kumamat, no ni Kelvin laeng, teltay nyawid na. Yung saan mat? Kauray ni Dayan kat masikog matan. Ay na, unay matlakit din aya. Maawatak tirik nam lakay. Ang pangaasim tapagkalmaam ko matirik nam.
Ang mga noan niya pa iti mapasamakan ka. Kasano ko maapagkalmahin tirig na kitigas to yung sitwasyon, ha? Oscar, Nakababayin pa ikit din. Tiyan mo na, agad adal na kita anak ta. Yung una yan, tikas to yung napasamak. Una yan, Teresa! Kanayon nak asidiren ti asawak, gapu iti kastoy ang nagbanagan, dagiti dua nga anak mi. Kanayon na nga ibaga abasol ko ti amin, banag apud numet. Aklunak ang nagbiddutak iti wagas ti panang padakkel kadagiti anak ko. Ngam didak met siguro mapabasol. Ngamin, kas maysa nga ina, kayat kulang met nga ipaay ti kalkalikaguman ti maysa nga anak. Iso na laeng, tadyak meten na puutan ang naglabesak gayaman iti makuna a limitasyon. Ita, nakapasngayan ni Aisa, kat intuloy dati nagadal ka ni Kelvin. Nakapasngay meten ni Dayan, kat plano na nga ituloy ti panagadal na iti umay a panagsasarak. Maragsakan kami nga agasawa, gaputa uray na sapa an naadaan iti anak dagiti anak mi, intuloy dalat tamet tinagadal. Kang runaan iti amin, nasapa kami an naadaan iti apuko, nga iso ita tiliwliwami iti inaldaw. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Ket sapay kuma, tanakaibati iti adal to'y pakasaritaan nga inak inbinglay. To'y pagayam mo, Teresa. Ken ka pagayam, Teresa. Numaminsan saan adakes noong tantayumet sagpaminsan dagiti anak tayo. Saan met adakes no paayon tayo met ida iti sagpaminsan. Ti panang disiplina kadagiti anak ket agtaod met laeng kadagiti naganak. Di tay unay ida panoynuyan tapno awan to ti intay pagbabawyan. Kunada nga rudan, amin analabes ket dakes. Alakastan pagayam, Teresa, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas.